Oh, wow. Se le anga lava mole vai vela ingo kuile via via so falile. Paka kule. Oh man, this is beautiful. Vai sa i puti le or Krismasi. It's a fame alo fa you wine or Krismasi. Le mo ka ko ibiki. Wala ka worki masi dako. Anyway, Talofa malole soifua ya Samoa. Whaafitai ile anga leo le tō o tātou tonu ursi ui o whiau mga alwenga ile nei vai aso le totele o tātou i lo tātou i tūlangi. Lea ua te a leono i le afiafi. Wa ofo i le teimia mātou ni sire nei o le te o leono. Matua mu tini le lape o lai tāle sifurma lua. Mo tamanatu ai. Me i mai le fafori i Etlive i fafo. Wale toi whaia i tonu poto whasara dau. Manu lea wa matau na irisu inga mana ia leo le tau o mawasi na malama lea. Mo tātou. O te whaatala whaatuai mai le i tua o le potu whaasarara o tātou i nei au kilani o toi o mai whaasarara ngoma ne o nanga e masani ai ala iti lai e a fiafio o asfraile o vasta tasi mana tua fo ile asfraile e le tele se tāpenanga e nā o na whailo atua o le tāpenanga au tu ile aso ataa o mani mea wa ta manatu teita e ta tau o na tātou tala noa ile a fiafio le aso whalaide a o le porokala mea au tu la vai o le tai ao le stona i te tau le fitu le tau le teimia mātou i nisi. Nei, ia po whela wala le tafa le rangi o le masani o e muli ma e mai mō mai ei le o nanga le Etlive o te whaatalo whatu ia te oe maleanganga whaaloalo i le nei e fiafi ia male manatu o manuia oe malo wahinga i oe o leo te ilo o leo wa mate o na tāpena tātou i le lotu o tamaiti ia e tofu ale e kalesia ma le asasā o le masine nenei i le lātou to tamaiti o isi e kalesia. O tae au e peo te masani e le tāpenanga masani e le whakasā o le asasalo na lua. Ringa lau tae au le tāpenanga tele o le asasā pa e pae ala whanau i le asasā tuitu. Talatu tae au. Le walau te iloa. Ua vevesi le tātua tinu ume masani a. Whaatau ngō lava. O le tāpenanga o tāu mafa mo le tōna i anai tamaiti, a tae ao, i o ni whaatau ngō ni ofufou pe a, o te loa foi. O le ae vevesi le tele o tupe whaamomoli, e la lafuatu i tunu i whafo, mo a inga i Samoa, o se whesua soani o le loto o tamaiti, ia, o mea e masani ai, o mea la vai masani, e ui ai na, le a ule tele o le whasoa o le tō tele tātou, whaanganga mō tātou a inga Samoa, le mawhaila wana ngalo le nā mea tātou ia. Ia mana manatu fo o leo o uma o na tāpena le tala nai tamaiti mo le sanei, ia wala o kei loa, ia peo, apeo la fiafira sa wharile ngai. Mana ngopi ngai. Le fifingai, ma le fifikai au, koe paunga, fifia koe o ngā mea. Ia, ai tālo sia ua maua tau loto anai tamaiti. Ia mo le simea. Ai lo tāpena ngō mea lo tamaiti. E le ia masiso kako ele i osoma, ele i sawa ni ngai mea. E kau vāu mapo e fia fika. Ia, e kau vāu ma, o le pelu la sole, e kolu vai aso o ka penga le pelu o le fika. Ia, ma le vinga ia o le sunga le fika e whakau, ma ko nginga le fika, ma mea mababea. Ia, e vevesi uma foi apo, e kupu. Ia, le vesi ngala o whai wapea, nga e kupu foi, il masinga, le kausanga le ke ngila koe kupu foi. Vai kai kasi mai le ainga sui o kupu. Ia, wa kau kupu ngi ainga. Ini ngi kausanga o roko ka mikiri vesi. Ia ao, te masani ai mene, o le tō whinga o Yesu, e nomulia, e kofiar ka me, e whaiwhia, aura ka me ki whire mu. Ia,
Ya a tulanga ye pito esilo na tauwa. Masano na tauwa ma taufao. E masano na tauwa ma taufao. O tauwanga ole kulanga le ole fika. Ole fika male kupu. Kau va o mapo e foi mo fika. Le la o me la sorni. Ola o vinga le sunga le fika lo kinga mano ka ma se fa ka ko nginga le fika. Pulo o le pelu. Yo. Ya o me masani tatu tunu itape na me ne o roto to meti o statu pese. Ya. Ona tatu watu foi le fa talofa po ile o fa talofa mai mata mai de tatu por kala me da ne fiafi. Ia va ai tue wa esau fa se mai ibea o te fa atali atu te fa atali se i esau va ai tue wa esau fa se mai ibea o te fa atali atu o te fa atali se i esau Talofa ia te oe malofa amore a fiwe tau fa tonu Papea ai ole saolea tau lelea tau tino atupea Uti fiwa mea na ele se aonga nono uma A ofea oi se pa usisi O fa apuna ele zona iliti O omoe ise umupe aluma ise purua weta musu Ofea oi ele pa usisi O fa apuna ele zona iliti O omoe ise umupe aluma ise purua weta musu Talofa ia te malofa amore A fiwe tau fa atonu Papea ai ole saolea Tau lele a tau tino atupea O ti fiwa mea na ele se aonga nono uma Maoa lumolo uma fau Pea lela lola ngiele tula Aluko ti fanga tua Una aue vanga aiselala Maoa lumolo uma fau Pea lela lola ngiele tula Aluko ti fanga tua Una aue vanga aiselala Talofa ia te oe malofa amore A fiwe tau fa atonu Apea ai ole saolea Tau lele a tau tino atupea O ti fiwa mea na ele se aonga nono uma O ti fiwa mea na ele se aonga nono uma Ya Oi la le mata mai de tatou por kalam. I'm hoping to get some new people on Fela le mata mai de tele. Kia ora iti malolo soifua. See you in Melbourne. Yes, of course. Malo mo por kalam tui mata tui nei maunga o whangaloa. Awo ka whewhe sore. O koe foi o kwarko foi pure whangaloa. Eri mo se mako whelo inga. Ya. Salo ai skai. A wheo lana manino mai lunga inga le maunga o whangaloa. Sore kua maanga iari. Here's another one. Talofa tui all the way from San Francisco 49ers. It's about 10.
here in the Bay Area. Okay, from Anthony Ngautote. Yeah, Lele Malofa Jai. Watching from Seattle. Talofa Fyong. Well, Talofa to you too. Watching from Papatoetoe. Yes. Talofa Fyong Pololi Alfanga Avatu Mai Mapusanga. I Pango I American Samoa. Ah, okay. Lele alo fa fatai. Tui. O le va ku ingi whangawhau au le lei I savai. Really? Oh yeah. Hello. Tapu inga mai nai I whangawhau. Talo fatui o le va tu I Port Waikato. Ia I use se whinga runga le wafu ngai Waikato le ua. Fa talofa mai. Aloha and talofa Etlive le fiafi manuia proclaiming God bless. Au fatu mahalo. It sounded like o le sa fa talofa le mai o le stete o Hawaii. Talofa iti matamata atu I Perth. Australia, alofatu mo oe mana proclame. Oh, okay. Mele no ko lengi skaria. Mo fa longa ko kelo ka ko nguri Perth. But ole vela la Perth. But I like that weather. I like that. Like it nice and hot. Patalofatu mai nei Brisbane, lelei, malofa ftetela. Mafuta tu nei siusenga. Oh, okay. Nalo, fa ftai. Okay, and wow, I've never heard the second and the third verse to this song. Really? Selenium, are you kidding me? Really? Italy? Okay. Well, there you go. Now you have it. Hello, Paloli. Alofa, watching from Utah. Alofa teleatu. The late is another one. Talofa Paloli, Manuel Efia Filo Sunga Alofaanga, my Olympia and Washington. Ruta Sefo Talofa Matamata to Ogden, Utah. Okay, what te ala futa silipo ole astofi. Here's another one. To you, my more to Long Beach, California, America. Wa afrase fudu lipo. Okay. One more. Watching from Kansas. Okay. Maro Sefoti watching from Mapia, the home of the maroon. Lele. One more time. Alofa Tui from American Samoa. Alofa after. Okay, now. Fiamuatu tato paid advertisement le o le whaasalonga nei o lo tungina matapena ina malangolongoina e komiti o lo ngafa maritapena ina o le whaamoimole nei. This broadcast here and this advertisement here is paid and sponsored by the FAR Supporters Group in Victoria. You all know what's happening on the 13th of October. All Victoria, that's on the 13th. Mark it in your calendar. Enjoy it. Ina ia ma wale ava no whairoa e ma le whionga le te whono ma le pāti a le vanga whai le fast wo o le whaasolonga I me le pone wālua tu le afi ia o toi me le pone. Now o le event na o le po o le stofi le suma le tolu oktopa. It's a 3-course meal and it's a dine and dance mix and mingle. O no winga la taun fa taulo tike de tauna ya o tauna na tike na wa silsila mai ai wo fa pi atu mato wate de fa silunga le ona o le mato fa ili o lo vala ulia e komiti le e fa fi fi le po le na ya o le mela na I manino le tato o tunu ala nei fa silunga o lo tongina ma fa tu pe na ilanto o lo langa lo ina le vanga fa fire fast. It is your turn to turn up and meet the president and the chairman of the political party on the 13th of October.
Inai me le pone wini ngalo ona fa mawani lau kalena pe afa ili fa so ticket ia o ina uma ole ai ia fa fianga na uma loa le stofi. Uma loa le stofi. Asto na io le vai yaso lava na. Uma loa le stofi o le asto na io le vai yaso lava na ila aso lo suma lima. Ka koura lea. Io aso se fulu me lima o ki topa o le no fuanga na e faiai o le tau le na o le pepa o fale ena o le pau lea o le fale o loa. E mawhai ona e whaataua mai ei pepa o le social lea. Ile toru se fulu ta la. O le pōlea. Ulongo mai au komiti o lo tupene ina le wha moe moele. E wha se fulu ka la sia ka kua mi o le whai ko al pōlea. Ai a whaatau lau ticket. Ile teimi le nei. A ole, yo o le pō le wha moe moe. Pauna. No, toru fulu ta la. This is the only shop where you buy the ticket for this. Paula vale o le whaloloa. E mawhai o le whaatau waile o pepa o le tātou social. Na, ile pō o le asto nai. Because it's a limited space. E no whanga whai ei, o le mea lea. Whamari komiti e tau, e na o le toru sufuru tikeri o le lomi, mo le wha moi moi le fiafile. So, if you want to be part of this audience, le la kako avakor kako kulele mar kako musika, kako lue na, ile aso sufuru ma lima oktopa. Al no whanga na whai ei. Ai na pau le na o le whaloloa. E mawhai, ona e whaatawai pepa o la tātou. So na, I think it's easy. You buy the ticket now, you show up on the night, no dramas. Awa a umalola lea wha, yo le tolu se lau lewa publish mon po lea. Then we can't sound no more because of the capacity of the whole left. Well, you Melbourne, you know that. Yelele, you manino le tato. So mark it on the calendar. It's on the 15th of October. It's a Saturday night. I can't wait to mix and mingle with everybody in Melbourne on the 15th after the corporate function on Thursday. Okay? Sounds good? Seki. O te fia whasoa atu le tātua tenu ule fia while nei. Lea ngau lea sa ni ngai le. Ila mata upu. Na la iono ufesiri whape oi wa malomaloa ile. Miliona tā lao le poloketi palauli numele tolu. Palauli numele tolu. Oi wa malomaloa. Wala no ufesiri whape. O le fale wa umau na whai. Wa whatotonga ina maua iono ofisa ma wa whaanga solo au tō porkana. A lewa toi manu. Lewa toi manu le mata upu. Ile mea o loo whaatua ile ofisa. O le tumalo. O le manatu whaatu fasili. Po se si o le komiti lea wana langa ina le nei manatu. Pele ai. Wata manatu ta ite ia. Wa whaatu le MAOTA. Wa umau na whaini tonu. Wa au tasi le komiti le whae ungo le mea tati ele MAOTA o le tumalo. Whaatotonga. Ma whaanga ioi lo ngā ruenga. O le poloketi o le miliona tala. A o lea ua toe malomaloa. O nei le a waile o malomaloa. I le whaatua i o le MAOTA i le whanua leo whaatua ma whaatino i ngā ruenga. Don't take me wrong. Ua te manatu. O lau lea ia te tau. O lau lea ia te tau e whaadia. No whiringalo. A pe whamata. Ana langa le mata o pule nei ai a ngai le komiti.
Angai o komiti na faia le whaaiunga o ie te tau na tua le MAOTA o le tumaro. Ai o le mana tu fo te tilo fo i sesi tu. Ia walanga lena sau nile tu sel tamaitai loia. E FAAMALAMALAMA mai mata upu uma o le fili o le komiti. Ia la me ilm ta por komiti. No manino ai le FAAMALAMALAMA le tamaitai loia le fili o le komiti. Pato le isu le ia paloni numero tolu. O le fale watu, o mono whaatotonga, ma whaanga yoi ala tu ngā luenga. Ai toi manu lo le mata upule. Mo te manatu fo i seisi tu. Ia e le tau fia i le fina ngalo whaali o tangata. E le tau fia i le fina ngalo whaali o tangata o lo lātou lea i atu tau. Malangona e whaali o lātou fina ngalo pe ini meo. Manatu lātou. E le tala whiunga. A ua ta manatu te iteia. Na sao. Haali le fina ngalo. A ua ta manatu. Ia sa ta tauna e alu le komiti e whaali i le whaangau le mali. Ia. Alu sa wale whaasea le komiti. A ua ta toe manatu fo i seisi tu. E ua MALOMALOA le matau. A o le si ingase ngase le. Le tofi o le tu malo. O maua le vasele le tene a o Australia. O lo o si ngase mai ni sile nei le tofi o le tu malo. Le fionga le safatalai. Ia o manatu la. Iri ka kawongo uanu yei ko inga mkabu fa pengi. Te i umale leile fa moe moe na leo malangai. Ona sa ili se maleo se temi feilo ai matara no ma fasili ai. Ai le tau fia le manatu o tangata e whaaria. O lo la tou lava lea a iatata. E le tele fo isa u whaamatanga i whaere matapo no te le loa le ano fale o le melani. A o ta manatu ata ita o le fale ua tu. Ua uma o na whaatotonga. Wa yeila na ufai ngā luenga. Sa mato tala noa le malamana ni la manisio suyo le komiti. O le tala le nana o mai. O le fale ua uma o na whaatu ma ua o whaatotonga ma yeio na ofisa matulanga papena le masino. O kuso. Ia le lau FAAGASOLO. Ia, ana to ngā luenga. A ua te toe te nei le toe MALOMALOA. O le mele. Ana te mana tula e we. A o le ua me. O le ua me i le saa o le komiti. O te iloa le se mata upu whaingata. O te iloa le o se mata upu whaingata. A tonu lava foi e la maua masuinga malie. Se tali o le ni mata upu. A wae. O te tau tilo le mata upu le ning. O le mea foi lele. O le vā o le tangata e to atasi. Ma le komiti. O le whininga lo whaalia o le tangata e to atasi. Versus the committee no whaia le whaiunga o I e tatau o na tū wai le MAOTA leo le tūmalo. Ma le POLOKETI le tasi miliona. But it sounded like o le ngei au a kufar kai milionga. Ai le masuinga malia si a kaka wa mio I tofinga nei. Mind you, I le na o palauri fo I le mele e lu ngala alo e le mata apule nei. E le na o palauri. E ia si tu malo o le e ia le e var fu nga vai le mele. La le a faina tele le na. Ina ni te I ua ma te ina ni te I ua. Wa le o atu le fisoswani ma le POLOKETI fatulanga mo I tu malo te tasi. Ia. Lo talo sia la ia vave mai se temi. Ina ia fai man swinga mali e manino ale mele na fasir tamatai lo ia filfilinga o komiti. 5% tamaitay, 5% na vaenga ori.
o le facility le. O ama I uma tātou komiti ai. O muli le mele sa whamanino mai ele. Tamaitai lo ia. O aia inga e whatino ai le filifilinga la. A whailari a ko 5% o kamaikai. Ua kauvoelanga cancer komikia. Ale cancer inga loa. Cancer. Mami, I think it's only fair. Tauna yeri sao tamaitai. Le si fo imele na naina na tatata non tapune. I think it's only fair to when isa no mo tu prong televou. Ele lua atasi. Iri komiti la. Wana te fatu la tala tu prong televou. Nanga e fono la tu sao. E te tau ana I fosi ni fo tu prong televou tonu komiti ne. Awa ele ang kako apo ir kupulang kalvou e amad kimer palok. Ay olor kemile fai pakikilor kasi milyon. Fai lole lau kalvou. Malolo mai nga. Ele naisia mea. E fa kwa fa nga apo lau kalvou ir kemie. E fa yer palok. Iyo e. Lau ke le makamaka mai isi o kou isi makaia. Kwa kou apo ai o mawhaire ai susuka ia ma le fia naisi o kupulang kalvou kimer palok. Ay olo mele. Alolo. Not nice. Not nice. Ole matau pula le toi foi mai la tala le matau pula palau li numero to. Le lei. Masalo ale a mau le tasi pe a faola ti fa no le singa se le fionga le tofio le tu malo ina ye fa manino ya matau puya. Wa o le si foi mele fa mtalanga le o me tia. Va fa na a fa ina side te ngata le to tasi. O le foi sai yai ye sui umo I tu malo a fionga ye toru palau di toru tono komiti le. Ena fa fe la le to inga me va pene wa langa ye le si tanga te to tasi lona manatu le mata upule ne e mau ale tasi e mau ale to al tari sa al mata upule ne ya mo se no fe ro ye to fio le tu malo malanga le wa o le tusi wa ave le minista fa ngaro nga pa ka o fie fa le ya ko ka o fi wa ku le fa le o fa nga yo nga wenga e ko ya ver ku sil mings ka o fi yes ata una langa le minta pena le mea. Or even nominate yourself to go inside the committee. Fakuba ila vai oi ke se ko komiki. Fa dia lo finga lo ngimia. Ko foi. Male aluku. Talo si me swinga Maria. Vai aso nei. Sa fa ele felo inga le TAMAITAI PALEMIA mana tu stala. Tele mata upusano ngoina le TAMAITAI PALEMIA ma fa manino. Leva to a mosina to ava sai o finga malanga le fionga le TAMAITAI PALEMIA. Mo e leva no e tala no mana tu stala. Ma fa manino ni so mata pu mo leva no mana o le tu stala visinga le TAMAITAI PALEMIA. Fa matala malanga ma le tapenanga o le toi whauina o le talanoanga i le malo e lua. Malo tu tase Samoa ma le territorio Amerika Samoa. A le mea na ungani i ele o whaalongo. Na o whaafetai ina ua toi pai i le whaamalomanga le TAMAITAI PALEMIA. O le FALETUPE o ATINAE. All along. No ulua ina lava le anganga tonu o le whaatuina o le FALETUPE o ATINAE. E mole au whai whaatoa. E mole au whai whaatoa. Tala le mea na lain whaatu ne FALETUPE o ATINAE. Tau so swani lau whai whaatoa. Ono le teimilia. Sa malosi fua o whae le leanga le atunu a wina tifafo. Na matua mo mia ia lau whai whaatoa se support whapea. O le pou tū lea o le tamau aingo le atunu utai ei. O le au whai whaatoa.
falauaina, tau mafumata, au faila fumanu, au fai tonga koko, au fai tonga niu. E pei o le FALETUPE leo ATINAE. O i nasa sa fai mato o manga o leo fai whātoanga. A le au le whasoa o fi whātele le whātoanga. O i ta polo i mo se no ngā tupe so swani. A le o FAAMALAMALAMA ni le TAMAITAI PALEMIA. Walu lava. Wale na ole au fai whātoanga. A o lea wa afiai MALOMALOA leo tulisi. Po o leo fai FALETALIMALO. Okay. La kiki se kupe ave o leo fai FALETALIMALO pero i ya leo fai whātoanga. Haluai. So le wawaiangia. Wale ai leo fai whākoanga. A wa kele ai leo fai FALETALIMALO. Ele kioa fawangele FALETALIMALO. O mele lei. Te mina le wa mata o na tau whaiane le fuo whai le leanga ala fai whātoanga. O loe ave. A wa malosi le maketi o le turisi. Ha kong waki nga e fo ia mea. Yeah, sure. Wati na e fo. O le mela le na tupu. Peo na FAAMALAMALAMA le TAMAITAI PALEMIA. Wa ave le so swani lea. I le tele o atina e FALETALIMALO. O isi FALETALIMALO. Wa le mawhai loa no tutongi no ngatupe. E o mai la le te minalo ai nei ma le whaasara launga leo wa sirafia nei le tātua tunu ua whai nei le FALETUPE atina e le whaatau tui. Mo isi FALETALIMALO. O ngā ua le se kupe FALETUPE a kinga e lea le sao no le TAMAITAI PALEMIA. They have no money. E loan i leo fai whaatoanga. O le tupe lea ua nofo i le FALETALIMALO. O le whamamanga nā le TAMAITAI PALEMIA. E le lea sa ausi bai pele mai moma le silasila le tātua tenu. I le whailoinga ma lau tustala i le pēa ma le fast varu i tu latarua. Ni whamamana mei no fisiri lau tustala, le mta apulea. O no ngā tupe FALETALIMALO ua le mawhai o na toitongia. Lea o le a whaatau e le FALETUPE ATINAE. A o le a se tilo a le malo. I le mta apulea. Ia, o le umi ona foi le whatamilo i le mta apulea. O le tele o hotel sia le ua veilungo le disi lea le bank. Foi le e whatautu. Ua lewa ona whale tonu. Na whale tonu mai ai le i o le credit. Mau o foi le teimi o whape mai. O le mea mo i ai. I le FALETUPE o ATINAE. E fua e na o le 4% e ave i lea sekta. Whape po kurisi, po whatoanga, po... E amantua o le bank clear. O le autua o le bank clear, o le agriculture. A le mea watupu. Ua tuititi a whao uma e le tourism i le allocation of the bank. Ua o lola i le mea. Foi lea ua le tutongia tupe a FALETALIMALO ia. E le ngata lai le whai o le a whaina lava i o le sekta ua matua i oti atoa mo le awanoa sa wha moe i le bank ia, which is agriculture. Yeah. Tusala e sa ye ale anga foi le pe to tan fai to fao I le degree o le indebtedness e le mfrenta ave mal
mai le mfai fo ina tau ave le bank awa o le tau nuunga la e o ki bank ya na le au ngā umale le o lono wi a hard decision has to be made ile mele ya e o mai nei la wa le mananga i le afiunga i le Minister of TUPE fo le o ile nga fa mai tulanga le ale awo na ave ale i o nga le kapeneta i le talasanga mai le bank na paule o le awala o ile ya o le la i si hotel si ai foi la le case o Aggies e tulanga ese foi la i Aggies o Aggies na le ia to nga o le aitala fo Aggies ya banga na o mai te me ko ti na tu saile o isi banga it's historical 15 years o le akau avea so o te loa la o le mai e fo isi circumstances o le aitala fo ale Aggies it has to do man whakau ngō le hotel na whakau le hotel o le i kālafu le na take on ala le company but o le mea la le ngāri ali mai whakau le hotel ko kongi ai kālafu le hotel i commercial banks ai le ko kongi le lako ai kālafu i le development bank so these are all koile elements foile e kulanga ese ai le makaupule ya ma historical cases here ngai se ka ko FALETALIMALO yo auto sangai ile ngayut ile ngayut ai mau men fa mangala tu majibal mi o faile long totongi uma ai talafu i commercial banks ai le totongi ai talafu i le development bank wow ai le luas fu wa fele mele o milion a me ia karangoi wow le e sala tu ar tala se fulu miliona na toi afe se fulu miliona na toi afe a ole ta ue fa pea o ta sanga le FALETALIMALO ele liu se fulu miliona le fai masea sea ole FALETUPE ATINAE o le fesiri tere tu mai lo mawafau pe va mata na sila fia le FALETUPE ATINAE le komiti fa foi va mata na sila fia le komiti fa foi pesa TATAU pe le TATAU foi ona toi fai si nonga tu pesa ngata wo to si le fia toi ngata mi fa pene ole ale mafai ona toi tongi nonga tu yelela vai ngalo na lua la le fatal nonga le wa le tangi pele se fulu miliona le na ave ole ale fainga na faina fatanga inai ona toi ave le se fulu miliona ya olai e taimile nei olai fai i negotiations male malo onga ole malo nga awala kwai ele longe ele fa pe nga mai ekis I mean it was facilitated by the government pe ave ole mele le e fuangi ele fa nga malo ni afa pe ole sa involved le malo ile dio le momo ole
mua i mako malamalama po le ale me kupu ai mai se i le mea lea i le main point o kupe ave le kankle la only a certain portion should go to tourism a le si vaenga mo agriculture mai se akina a le mea leo waiengi wa wako e le malo ia kupe ai FAIA kufo e kaunga ave FAIA i hotel a mesela le mele ia ek so o le mela le fe ngai mal malo ni o mo e mako malamalama i le extent o le ngai o inga le malo ma fa kawa i le hotel la ia malefua o le ale le loss o ile i le malo pe a wesele i le hotel foi le pe kaunga faz investment ale a foi le investment ia wal memo ia ele se ku development bank ko ye lo no vinga e kaun ko ki kilo malo if we afa pe e ali mai o le me kaunga fai if so angi le hotel le o le kuris ia kaulanga vai malo ko la wala e fai al taimil nei o le ngata mai lo ulo o la vai fai negotiations i le vale hotel ia makako mkanga do ngapu I am very sure e tofu a FALETUPE ma fainga whaavae e tilo iai mo meo NONOGA tupe. Ngā mea wharewa loko whai mala ungo ngā kupe ai le kongi. Pe hini me leo whale kongi. Already, wala alarms i le whare kupe. Le whale koe la koe fisida kutesi milion, po se 40 milion. A o le ua makanga e mo mai alarms. O le mea nai toi fo ia lau tala, le FALETUPE ATINAE mara komiti whafo e sa iai. E leisi la fie o tau le mea le la tupu. Oa, nei loa le komiti whafo e le whatonunga ma le unga e te tau na whai. But, e iei se power ua overrule like. Le fina ngalo o le komiti whafo e. Ele es furua fen mele ngap. 10 million. E whaamatala mai nei al TAMAITAI PALEMIA le mele. A wao o lo o maa fau. I nai whai whatoanga. Le ata lea. E kau fau ngaka. Le alu e whai se ngonga kupe. E whesoa soangi i lau wakinga. Ono le teimi whainga tāra COVID. Ma le mele wa yengi. Not with this one. Not with this one. Na voi loa. Me masani le tātua tino. The general public. E kau fau se le whaise ngonga kupe le nubi wha. Hera? E wha makala kura ka makau pulu nubi wha. E kasi ar kala. Maadi me iena ngai de o kai unga lava sau whanga. Blah, 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 blah. But for in this case, for tupe atina. Mea lea. O le 5 miliona lea. O le 5 miliona lea. Lea wala vea ni ele suenga o le forensic auditing. Le 5 miliona lea. Lea wala vea ne ilalo o le suenga a le forensic auditing. Lima se 4 miliona. Avere se 4 miliona. I le whakanu me le se 4 maratolu whaapito i le asolua. Valu o februari lua fe sumaratolu. Se 4 miliona.
The other one, na ave le aso 2 le masina ono, lua afe 03, 15 miliona. The other one, na ave le aso 5 le masina e lua o le tausanga e lua afe 14. Lal mele tupu le tunu utemile. Can you remember? 15 million. O leisi, na ave nei, le aso 12 le masina sultasi i le tausanga e lua afe 15. Se 10 miliona. I wonder bo le give me complete forensic auditing. I wonder po le give me complete tele na. A wale ngai tele me ia na tupu. O le kau ngumi li pingi le whao ngai no tupe. 5 miliona lea. Na si le vai ngor josu engal forensic auditing. Lai FAAGASOLO i le kemiringi. E kalo sia ia. Vavenga mangu nungar kau whaingal forensic auditing. Tato tau manino tua ia me ia na. Na ni me tato tanoa mawhali mawhawhonga o me o tupu. Ma wavava o e tato. Ia wale kai kala me ia. O kai milionga me, what? Ia whaila wa salwanga pan me wale se kuper kupe wa kinga. Guarantee ia wale ko ingi lo na lo fifa kwanga la ko ia. Sorry wefa, waka pungi le faro show. Si kawawa mai kong milionga ye kuai. I FALETALIMALO, ma fato tu io fatino ne. Tele tupe. Oka se tele o le tupe. Oka se tele o tupe ale atenu. Ma le whaatavilinga o loo iai. Ale atatu matai tune. Ano no ingala. O le sao nuanga le tumatei PALEMIA len whamamane. O lana whainga malo. Kuro le kauwhi. Stop. Whoa. Stop. Se kausa iri po lea le mea lea. Po ai na whaatangaina le nonga tupe. Po le komiti whaatonu o le FALETUPE ATINAE. Pei ai se isi pao i lunga atu. Na whaatonuina le nonga tupe lea. Ina ia whaatanga maave. My goodness. Si tato vava ai pea. Tato tuli matai pea. But one thing for sure. O le 5 miliona lea. O lea ya nga iel susu e ngar forensic auditing. Waina taunu wane le taunu unga. Si tato tilo po lea me o lea yai. Pe yei mangisi mea. Pe yei mangisi kanga loko yei kongor gei mea. I think o le lua fes furufale si 5 miliona tuana o tei. Perché mi non tani nga malo atato ile sits. Mata along our Commonwealth Youth Games. Yeah, I think so. Yeah. Tato tarsia. O le ase tala tamai o le tape na. But anyway, tato por kalamea tayao. Yo le aka o kulan me la fe por kalamea kaya ala me la karangoka. But you know, o le isi mele no va il vasrene. O le wata nu le pepa o whaametalanga mai wharaputonga tuma o tila tunu. Yo lato whiringa lo whaali e le tūla whono fōle nei o whainga palota. Na o le mana nei hei o le whorasanga lana mai na. Le panu mai ai ma le mata o pue whātatau i le palota o le tunu mai whafo. Yeah. Nanga o mea i o te taamilo i fōi. Le fono fa longo no fa ilo le te fono po le fianga fo ile le minister. Te fono le whainga malo o tū nei le whao le tunu. Lea na toe la ngā ane mata apu lea. Lea i le tāpenanga o le mawhai o na pālota atu. O le tunu ui whafo. Vaenga lale na. Ma le si vaenga le tāpena el por kalamele Etlive town.
tālo fitu tāo i lona taimi masani. But I think, or kako iti live ngā nge fiafi. Walavar ngā MALOMALOA nge fiafi. Ku seisi mea, e kako ke ia iai i le aso a tāo i le tāo le fitu. Wa kua inga pongi sala ma kopiko nge, but malo whaftai tele. Whaftai le mai mo mai le tātua tinu i porokalame le fiafi lau te lenga, la whala tele i le tātua porokalame le aso a tāo le fitu. Iti lamina moe. Mai au ngā mea nai tamaiti. Mamuni nei tamaiti au ngā mea, lato lu tamaiti. And everybody needs to be careful. Careful o kupu si wha la vea afia koe sesi. Au le kālu kameki i le sa ni aso. Iti lamina mo ne fiafi. Tātou toe whaila i le tālo fitu a tāo lon te masani man proklame au tū i le tāo le stonai. Tui ni alofa tele mo e. Tātou whaila i whasoi fwea.